ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Mwendo muziaisia ni mui umwe kuma ila kameme kanoka mavisa kamutongo TV ngwatanio ya mukamba kasewe matuku atatu mui wa katano mwaka o na indi umundi ni matuku atatu mui wa thanthatu mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwe ni muvia muno muziaisia nondo wa kwithwa utukwatite mbau kwa mui usu umwe na twikwatha kwendea na kwikala naku no tutavie kila ukwenda tufikie na kwitha tuilunga na kila ukona tuendesye onesa nyenyito Erastus Kithuku wa Nzomona nina uthocha thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 valatu tethia ni sanake Sharon ndinda nzini wa ndia ya meko na indi nena netu kwesera mitandaoni ya mikomokanile varandeni wa YouTube ni Mutongo TV official, Twitter @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na indi thini wa Facebook ni Mutongo TV na namba yotuma ni mukuvye nayo ni ili 39115 kwa oyu yakatwabe kuona ala ni kumbanesie indi kwanzia ya ukuvi ala tukumbanesie ni vamwe na ula mundume unaomiwe ni nzoka yalekuwa ni ndiyo kuya mwingi aendenesa serikali ya Kitui kuleana na uneni wa seneta Wambua yulua uiti Muthoku kauntini Esu. Polisi Mombasa kuvalanya umbano wa chama cha UDA. Na muvia wa uiti kwa siano kosa nyanzanzo ila itatumikite. Vilingi wa Mauvoo. Nina uthocha ngumanyithie mundume umwe kwa isitwa David Musyoka wa ukua miaka 39 kuma mwingi kauntini ya Kitui na ula unaomiwe ni nzoka ila inalikiliwe kuma iulu ni ndiyo na yalika ngalini ila unatwaite yu ni wende na kwiwanesa itina wa kuvutiwa kuma sivitalini wa mwingi level 4 Musyoka na ula ni ndeleva wa serikali ya kaunti ya Kitui aelese kana nzoka isu inamumia koko kwake kwa aka na itina wa kumoma enende maitata kumyua ya vikiana kuoswa ni ila ndiyo na kuthi nayo Lina Musangi niwe ukuvikiana kutuvingo ya Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 na livoti esu ya mausenyo kuma mwingi. Mundume umwe wa miaka 39 nuna telemilie kalima mwingi tina wakuma ni nyamo muthemba wa nguwa ile na avalukilie ngale yake kuma yulu ile ketu ni ndiyo kisioni cha kwa mbungu mwingi akate kauntini ya Kitui. Kiko kina kila kinatia ingi masengete likinekikia matuku 3 mathalu ovala mundume huko esito David Musyoka wa ingalini eweka au mite ngaliko sia mui kuthi musini wa mwingi. Lilo wabikie kisioni kicha kwa mbungu David ni weleisi ita nyoka ilitoka juu ikiwa imebebwa na mwewe ikaruka kwa rufu ya gari. Kidogo usikia kitu imeanguka kwa gari juu, usiloo ndio niangalie ni nini, ikakutana na nyoka kwa kioo. Kaingia kwa gari kwa siti ya passenger. Kidogo kuangalia nifanye nini, akaweza kunima kwa mkono. Nitoka naye kiwa kwa mkono mpaka kwa barabara. Na watu wenye waliniona wakakimbia, wakakuja wakaweza kuua ile nyoka. Wala wasade ni kidogo tu wakitafuta venye watafanya hiyo nyoka waichome ama nifungiwe niende naye. Ule mwewe akakuja mpio akachukua huyo nyoka tena na wakapanda juu. So ilikuwa ni kipindi ambacho niliona sijaiona maishani mwangu. Na kwa vile watu wanaongea, watu wameongea wengi sana kuhusu hiyo nyoka, ni shetani alitumwa wala ni nini. Wataongea lakini mimi niko sawa. Ilikuwa kwa Kikamba tunaita ngoa, sijui kwa Kiswahili naweza ita. Ndelaba one waisi kaneti na wanyamu iko so ingine ndio
ni wasembie onangali isu sibitali ni wa level 4 wa mwingi na akwata uitio vala unavutiwe kwiyo. Ngozi cia itho cia kiko kikuma kisioni kicha kwa mbongo sunena na kameme kaka mavisa ka mutongoi na soni cia isita o itho yu kino gila tukuona twinono zite undu wa kawaida tunonie manjavu muno nondo yona twikuziana zinie kuona ndio ziobutha ziolika nyomba sithia ikuona taigwite jao sithia ikuona taigwite nyamu yutuona wia nyamu itoja kuma matune ateka kwata kiona kalingali neka oma mundu ethe tuna makulio maingi matena osungio lakini ethe ithu tuna makulio maingi tukula ni ithe kwa ithi mundu atonya kuma ne nyamu ata nondo tumitwe nondo moe nondo na mathina kuumete na twethe tuna makulio maingi lakini tunaweza kukwata osungio kwa hiyo andu makwa mbuku twina jeba kingi nondo tuoneka tapema bamenye kutuma makuma ngando nyamu etapema pepa matumitwe andu moke kumanga mengali nisio kwa hiyo tumio kani kwa andu ala mena ngali sio mai mabingete na mona ndio mabinga gena ne no ndu na mathina maingi muno kwa hiyo twezo bya nina andu ala motuma sindu tezo ndu kwino kindu chako tumwa twasiu esitika waida na ndiko nondo ndio tonya kuleja nyamu na bandu ba kwelike ngali ni etina elika kione kya mundu kyambe bala wikalane bo kuoneka nyamu sio natumitwe mulike na esitika waida ithu lya nina maundu ma muthembo sina sina maundu ma woimone sieko si andu kuumwa ni nyamu kauntini ya Kitui ni sikikaa indi kiko kiiki nekikie kwa mbongo matuku eli mathalu nikinatelemisi andu nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingia katika kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Asongo masia world full of wonders na mwakamba mayasi ndi yusu wetu ni mausenyo kune mwingi kauntini ya Kitui. Itina wa seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua kiyo kwa sekana maunduma uiti kauntini isu ni matamba iku yu serikali ya kaunti isu ungu wa minister wa uiti kauntini ya Kitui Mwandu Dr. Winnie Kitetu ni afikia na kuvia ya itheka Mauvoo asu Mwandu Kitetu ainena na Mutongo TV ni wafikia na kwa sekana seneta kiyo na ndongo ila ingi siotula muti uthukumi wa kaunti ya Kitui itumia maundu ma uiti kukuna siasa Onesmus Chalo no komanie nake na tumbanisia livoti isu ileta o. Madam Speaker, the health situation in Kitui County is in itself in the ICU. We have a supposedly level 5 hospital, Madam Speaker, that does not function, that has got nothing functioning, including even the staff. Madam Speaker, in fact, I've been thinking over this issue, and I'm thinking of approaching the Health Committee of the Senate to begin a conversation on whether it is viable to have the county government of Kitui to sign a deed of transfer on the health function. Because clearly, the governor and our officers are unable to manage the health situation in Kitui County. Ni uneni wa seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua muthenyani wa iyo nthini wa mbunge ya Senate na vala unatulile serikali ya Kitui muti aiweta uiti sibitali cia Kitui ti mwailu onduma na sibitali munene wa Kitui level 4 na vala kiyo unaisekana vaikindu kiende kwa uyu sibitali ni usu wa Kitui level 4. Yuka meme kaka Mutongo TV nikenda kumanya uwo yuluwa uiti va Kitui na valaka toisia unenanya na minister wa uiti va kaunti ya Kitui Dr. Winnie Kitetu na ula waleana na uneni wa seneta kiyo easia inonzeke na nenzia imwe ya kiyo ya kwenda kwikunia maleve aiweta atatita matumia movya wa uiti kwikunia maleve na wo seneta kiyo onandesi ke county Kitui Referral Hospital katika which level. It is a level 4, it is not a level 5. However, ila nalikie, ninandikie balua nikenda yoke ya upgrade we. Na ini upgrade wanu ndo ajao, ni kuitha facility ile inethe yuwepo, ni mbianu sina kiwango kianu. Tuina CT scan, tuina renal unit, tuina x-rays, tuina laboratory, tuina amenity ward, tuina even oncology on base, tuina enough dawa na kila kindu.
ko upgrade ni hospitali eno kila twetele na ni kala ngwasi yo ni ICU nudu tuna 6 beds lakini twetele kwandika mandaktari ala ni advertise how soon we are going to have our ICU. You know, you can do me to the level 5. However, KCRH is in a level of being a level 5, but when I'm about to a level 5, to still level 4. But the quality, the talent we nasio, nila odi with the Nairobi Hospital. Nurses are very happy. Na nalo odi me there on a me ita and koya katika hospitals are private. So we are okay and we are good to go, and our workers are very happy. Wini Asia wetine wailetu va kaunti ya Kitui kuma serikali yali kama okoni ma governor Charity Kaluki Wangilu na vala hospitali sia ndoa kana dispensary sia yana imwe miongo nana na mwanza kuma mwaka ni wangilile na 11 ende umonde serikali ya Ngilu ni akite hospitali sia ndoa bewa mana atatu nenda kwamba kutavyate umunde tuna facilities 300 sia healthcare facilities ila already twete mwene nzindawa ukethianda kuthi kilometers mbinge na tukamwete ayo yiti bakuve kuma ila governor Ngilu wosie kivila ki na ino ni sinaumia from 187 kuma 2017 Kitui County munani wa umundi one of the vision yayo ni kunengane uyiti uyananesie uyiti utonovikia mwene nthi uyiti utona kutonyeka ni mwene nthi na uyiti wa kila mundu available. Wengine wa makulia ene nthi ma Kitui kuthima hospitali ma serikali matena wia ulama kwikiwa ni ateti nondo uiti ni wailetwe va county ya Kitui. Nye mwene nina kumukunia simu na na mwinivite okay nikenda ni mutwae KCRH nikanda akambi ni mutembe siku one olondo kwilie ende ndao kaona twe munthi kwa ena miaka 5 kuma ilo anyibiwe nda kinya facility onemwe na yu kunene akuyanza enda akosa niendeto na kituma andu angi mathikone makawete uthuku wa masivitali niendo mutabia kana twina ministries mbewe 10 bano na kwina environment kwina agriculture kwina kiwu na kwina ministry ingi kila kituma ati ya health twithe atukisi ni chao otherwise kilo kumanza kithi hapo na nioke nitumutu around. Onge winini wa mukuli ya seneta Wambua eke kwithia nanzika na otongoi wake nondo ni wailete uiti va kaunti ya Kitui na nuko nene vya hospitali wake Kitui kuma level 4 nginya level 5. Ekanazi kana Kitui County referral kana Kitui County masivitali monde ni mongamiwe ni ndagitali ula wina qualification ndasi yaniye na ni ungamiwe ni ndagitali ula competent na ni nanyibye ula ungadhari wina ikulu yote nienda kwase kana ni na ndiye before vetting na ninya nunga mieka undino na masivitali monde kuma nalika nimende na kusoba ona ila nitokite ni maende lakini unga miulo iwo umundi ni musiona ni weyaniye niendo kukulia senator kiyo uke ni ngutwa facility to facility. Minister Muvyani wa uiti va kaunti ya Kitui Dr. Winnie Kitatono amina kuvudhisia uneni wa senator wa kaunti ya Kitui Enoko Kiowambua kwi muthenyani wa iyo nthini wa mbunge ya Senate valona isie uiti va kaunti ya Kitui dwithitwe we museum kiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma ofisini wa governor wa kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Ni muvya muno Onesmus Chalo nondo wali vote isutuyuma Kitui imwe kwa imwe nginya kwa yake suwani vala volisi Mombasa ni mavikena kuvalanya umbano wa chama cha United Democratic Alliance UDA maiweta kana umbano osuwekiwe ufathukanu na miao mwene kivila wa UDA Johnson Muthama nulasimikie kwevitha ndakekiwe mbini ni volisi vala ainena itina wa umbano osu kuthokwanwa waisi ati mamunini wa President Dr. William Ruto methinwa nondo wa muungamo wo yulu wa livoti ya BBI. Mwene kivila wa chama cha United Democratic Alliance UDA Johnson Muthama nulasimikia kusemba na kwevitha itina wa volisi kuvithukea umbano wa chama kiu na ula witwa iwe hotelini umwe kauntini ya Mombasa. Lakini hii ni makosa makubwa kwa sababu hata kulingana na vile sheria ilisungumziwa ya kusimamisha mikutano ilisemekana sio zaidi ya watu 100 kwa pamoja. Na ile ilikuwa ni nambari ambao ilikuwa ni chini ya watu 100 au hapo 100. Walikuwa wamecomply na kutii sheria. Kwa hivyo hii ni dhuluma mbaya na watu wengine wanakutanika wanafanya mikutano yao
lakini hii inaonekana inaelekeza sawa kidole chama cha UDA, kwa sababu juzi katibu akiwa Meru aliweza kufurugwa. I have no doubt somebody is sending the police. What are you looking for? If you think UDA has upped the competition, why don't you just prepare your parties and up the competition? Nobody is stopping you from doing that. But this is no way to fight competition, because in fact, every time you send police to raid UDA, you most likely will popularize UDA. So why are you doing that? Do you know you're just building UDA? Why don't you do fair competition, free and fair? Kuyanana na volisi inekana ombano osu oye mwitikilie kimi yao nondo alame utwaisya mayina mavalua makwana nyata mailete kutwaisya mbewa mauvisa mavolisi miongo ili matongwewe ni Nyali Sub-County Commander Bwana Daniel Masaba ni mavikia hotelini osu na kumya muamulo wa kila mondo au male. Mkutano ambao umekuwa hapa ni mkutano ambao iliko. All political gathering was banned due to COVID-19 rules. And that is why nimekuja hapa kuondoa hii watu wote. Hakuna mkutano wote wa political unaruhusiwa. So far hakuna arrest made, lakini tutachukua mwenye hoteli sababu obvious yeye aliconvene mkutano akijua ni iliko. Umbano uwe vikitwe ni ateima chama cha UDA na alama mkwata amba munini wa President Dr. William Ruto kuma isioni kivadhokanio. Muthama ainena itina wa kuvalanwa kwa umbano osu ni mwaise ateima UDA methinwa nundu wa muungamo wo yulu wa livoti ya BBI. Kwa sababu kinahusishwa na Mheshimiwa Ruto na ni kama wanataka kuona kwamba mambo haya yakiendelea namna hiyo UDA itaweza kushinda serikali. Inafuatia mambo ya BBI vile wananchi wameikataa, inaonekana ni kama sumu ya UDA, lakini sio sumu ya UDA. Wananchi wana akili na wanasimamia mambo yao na wanataka mambo yao ifanyike vile inastahili kufanyika kulingana na katiba. Kwa hivyo kama kuna watu ambao wanasurudisha wengine hata wakitaka kujiongezea muda wa kuendelea kutawala, sisi tunasema kama UDA hapana, hiyo itawezekana. Wananchi wataweza kuamua. Mambo ya BBI iliyoko kotini tumeona hata taarifa zikitolewa ambayo ni za kusitisha na kusikitisha sana. Tunataka kusema hatukubaliani na uamuzi wa koti kwa sababu ni mzuri, lakini tunakubali kwa sababu hakuna njia nyingine. Njia iliyoko ni kutii sheria, na kama utosheki na uamuzi unaenda koti nyingine ya juu na unaenda ile ya mwisho, na mambo namna hiyo inaendelea. Kavindaka amanyiwa maskulu sia sekondari maendeto thiumoni munini kana mid-term kwi umundi musini wa masaku ni kwa kosi wa uingi wa amanyiwa vala kumana na kiundevi siangali sithiwe siangaiya otundu Daniel Mwongela ukutwelesya ni kana amanyiwa amwe ni mavikie na kuoneka manywete nzobi. Kavindanika amaniwa aingi kuma maskulu ni mekivothokanio mesiokete kuma maskulu ni na kuthimisini thini wothi umwe mukuvi wa kiwanzani cha Masako ni vakusiwa utalo munene wa amaniwa alame kwamite kiwanzani ki mayelesya kana ndivi ya ukui yulu ndanena na kisezeki supervisor wa kiwanza ki ni waelesya kana masi etambiwa kwambatia thoa itina wa mauta kwithiwa mambatitwe muno weta kana uyo wa ukui withitwe wina maumu itina wa mauta kwitha maende na kwambata kila ivinda Bidi tuangelo netha tuangelo o kiasi ni kwitha mauta meyulu na twikua o landu nisa twikua landu nana ipena thina ketha batoneka niwa moyo sirikali ikatulelelia ikatwia tukuola capacity ka andu 14 kwa Nissan ya 14 sita ka kwa 14 ya 18 ka kwa 18 na etha baitoneka ibidi tuongele mbesa ni kwinu kwitha mauta meyulu si ala namo asi ala mevikite kiwanzani ki ni maelesya kana kulecha kwa ciana kuma maskulu ni kwa ivinda yimwe ni kutona kuothothea mituo mithuku kati wa ciana na kutuma ciana ithi sili mikaleleni ite ya kuendesya na kila naona kiwanzani umundi ni kindu kitekeseo ciana situ ni lekilwele kwa imwe cionthe na wethia sina tabia nzeo imwe ni nyue ingi cia misbehave na la ciana cia release wa imwe kuma skulu
nipendo ana thina ba kiwanzani ingwa chao ni kwitha ciana inisa kuangali pengali mu itenda olika na siendo itenda olika ngali yumba ni abana yambia kwete fujo ono wiovo maafisa ma kanzo mengwatanio na maafisa ma serikali kauntini ino ya Masako ni makwatianiye vamwe na asiai nikenda kuvetangasia nai ila siusie isione mbingi va musieni wa Masako. Niguo waema ukonzo wimwe woma ndukonzeka na siya vamwe na mateleva nimekuelesekana serikali kusela muveani wa masomo ni yale ulikila kati na kwigithekana siana kuma maskulu ni mekivathukanio va kauntini ya Masako sialite kulechwa kuma maskulu ni asu kwa ivinda yemwe nikenda nundu tayukwe na thina wa corona na siana ikumbania ba ni riski na kwi riski tuitikila siumbanie ba nikenda withie ni zienda tisubite na itika subia simo wala memesi saa 10 na ile sia kiokoni kubikia ona yu siana sike wanzani susuite na sina dalili ya kuinuka imwe ni nyuye na inge sialika maundu ni matema sio kunikia kwa serikali na maskulu maitu anene mama maskulu maitu mama ande undu mekukana siana situ kethia ni seno kama binda mabitukanite mithana ibitukanite withe siana sina anangekia ba nziani sinukite kuma va kiwanzani cha Masako sitwa kwa ni Daniel Mwongela Mutongo TV. Aya na indi siana ni sovewe mwandiki wa Mauvoo Daniel Mwongela na livotesu yake niwo kwamba tutwa uthiumoni na niziokethetie omituki ndukathivaasa nondo nina Mauvoo mbeange nondo kini cho kisese kila chokuvikia vonde vala ui kwa kithiomo kila ukuelewa cha kikamba katusembe matukani. Ukedia na nauba uchandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kila wete wa ninye Veronica siombua na mutai weitu olani the Reverend Grace Kalama kindu kingi wese ukakule witu witwa nikaenda ngoma sie nundu ewe kibeti tukienda ansa na mutumia suwenda anza ukosea na nicho kumituiba ende tu tabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikendo wane usije kitumi chaku nikiva Ndaswa nikia na kuiva ikia viti ndani kuuwe mwakaluka seo malume kuongela dina mwini Nizonete maundu na nienda na vile nienda kwa Asia aume naka mombi tukivathokani ninga na thina waka ni kwatwangwa ni kwegwa kwita wakwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwegwa utawaija mundu mukaba yondo Moto inombete cia timwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake teve mutsinga wa ula no sie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no sie bagwa mitango ndipite yu niota ina bathi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa 111. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.
Saa inya itiarite ndatika itano nina uthocha hingi thini wa Vilingi wa Mauvoo na tutambita kuendea bitikilenzo me utumani umwe Mutongwe TV ni Joshua Kitenge lunga mulima utui wa Mbumbuni Mombasa njameni ni osenyo nzoka kuma matuni ikaume mundu na ni muvea nundu wa TV ya Mutongwe kwete akamba onthe falamai Mauvoo maliku kuma kona to kona kula kuonthe kui akamba na ala methukesia kikamba nende ni muvea muno twende na Mauvoo maitu. Minister muveani wa uima wa mwi ulani Mutahi Kagwe ni wafikiana kumya ukanyo muvyukwa ala onthe meokwatikana maitho esia enendi nzanzo ya uou wa corona. Okabindane kau ni kana nthi ya Kenya ni afikiana kuandikithia siko maana ana na miongo itatu na ile sia uou wa corona. Vala andu 17 matiwe ni thayo na angi maana 36 mavutiwa kuma sivitalini. Benjamin Mwaka ni mwandiki tu wa Mauvoo kuma kithukumani kinene cha musi wa Ilovi. Minister muveani wa uitino imwa mwenethi Mutahi Kagwe na umi ukanyu muvyu kana misako ya kumekia nthini maofisa la maendesio utandithio nzanzo ya corona ni ukuende ikono sionthe cia Kenya. Kagwe ni wawetakana isesothi itwaiwe kwa ngwatanio na maofisa kumwa kava wa kwika ukunikili wa isalu DCI. The DCI has moved in some facilities that have been illegally vaccinating people for COVID-19 and charging them for that vaccination. And I would like to tell Kenyans that such exercises that are going on are illegal. Mwambioni wa mwai wa kana, serikali ni akunie mungu utanithio wa kimbene wa nzanzo na iwa ya COVID-19 tanzemwe ya kuikithia sesothiu thina withianu na wiananu. And chances are that you are not even being vaccinated with proper vaccines. There is every possibility that you are even being vaccinated with water and paying for it. Ainene ya sivitali ni munano wa Kenyatta umundi va musino wa Ilovi. Kagwe ni wenda ene nthime kaleme metho na kulivoti onthe ala matwa isio tandithia o no kana moso ya matambia mavyu ma kimiao. First, vaccination in Kenya is free. Nobody should be charging you for it. That's number one. Number two, nobody is authorized to vaccinate you except for those outlets that have been given authority by the Ministry of Health. And not only have they been given authority by the Ministry of Health, they vaccinate for free. Aithingilila kana serikali ni naungamisie vio kunenga no kwanzanzo ya mbe ya corona. Kagwe ni wawetakana makundi na kauntila sinatiali na singano sia nzanzo ya mbe. Nisi alitotunga kwa serikali nene no kana itumike nthino eseso ya nzanzo ya keli ila ya mbe muthiani wa chuma kivitu. We have seen in social media, even people advertising, some of them even issuing fake certificates that presume that you can even use them to travel if you have been vaccinated. Na kwena na livoti kuma muviani wa uiti. Andu manana na miongo 3 ni mama kwatikana tulinyoto wa corona umundi kuma kwa ithimo 388 thino masaa miongo 4 mavitu. Kaundi ya Kisumo no yende kutongosi na utalo wa yulu wa siko valandu ya naimwe na miongo 5 maiki ithio kwithwa na ukwe umundi. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma va musini wa Ilovi. Jenita Benjamin Mwaka. Na tuisonga na mbele kana itina wa mbunge ya kaunti ya Makueni kunena nisia yulu wa kiwanza cha kuthio mwacha wote Green Park maikulia chailo uvingu wa indi yunzama ya maundu maithekana mivango kaunti ni esu ni yafikiana kutangasa kana kiwanza kiukika viungu wa ituku imwe ya mwi wa muonza mwaka o kiwanza ki na kila cha sewiviwe na mbesa sia World Bank kiyaisa kuvingu wa kuma mwakani wa ngili ile na 19 vala vethitwe na ngusanisio katikati wa ma-MCA na serikali ya kaunti esu ya Makueni na indi mwandiki tu wa Mauvoo Kalebu Chalo wa Mutunga na ilivoti. That are operational and the department shall be attended. Etina wa mbunge ya kaunti kwesela kula kwe ma-MCA kukilia wasia vala ve kamiti ya nzama ya mbunge ela yongamia muradi munene wa wote Green Park na kwenda kumanya kitumi cha kuselewa kwa kuvingu wa muradi u. Honorable Speaker, this is a long time. Looking at that period from September 2019, there was 2020, we are now in 2021. That is a long period. What are we waiting for if it is complete? Honorable Speaker, despite the fact that COVID is here with us, we are still going about our lives. If the ICT...
ino ningi wa ya muradi munene na ula ukwetwe mbau ni mvea yikivathukanyo yivo vengi nene ya nthi yonthe o vamwe na ungami wa tauni ya wote na ula tuwita wote municipality. Kuma mwaka wa 2019 kuvikia yuyu Green Park ni muradi umwe wa munene wa serikali wa county wa Makueni andu aingi mayikulia ni kiutae sothela na kuvingwa ini kila kivone wa thelile na unuko kwatio kuvingwa mwaka wa 2021 na indi o yutotelye matuko manini kuvikia umbano munene ola wisikania ta devolution conference vena wona nyowaka na tuivikie tuko yemwe ya mwei wa Mwanza Green Park ila yiwote ni kwitha yimbingwe tenda ila manengetwe andu kana na biashara mekivathukanyo sia kuvingwa biashara cio nthini wa Green Park ino yeva kwanduka ila sieva nthini na ila sieva anza ni siaminie na kuthela na yua na biashara hame na wikwatyo munene ila Green Park yukite kuvingwa na ve wona nyo munene wakana ituko yemwe ya mwei wa Mwanza kulingana na mbunge ya county na kulingana na nzama nene ila yongamia useuvya wa Green Park ni kana tuivikie tuko yemwe ya mwei wa Mwanza duka ine sikwetha simbingwe na sikwetha sithukuma enendi na ala mekwetha manengeto mwana wa kulika van ndini wa Green Park. Mundu wa mbere kukwatikana ni wowe mwisio wa corona mwaka wa 2000 mwai wa katatu vaina wikwatio wa yulu muno wa kuvingwa kwa kiwanza kiki nene indi vaya tonekana itina wa kumilanze kila sinasya muradi uwendo vingwa ivinda ye wena umbano munene wa devolution conference ulo kwitha Makueni mwai wa 8 yuma MCA makanie na kwasya muradi uwa litovingwa kwa mituki. Honorable Mateso MCA wa ward inu ya wote aiteta uselesia wa muradi ula wenthini wa ward yake na ula utuma enendi maimu kwata mimeo na mokulyo maumu yulu wa muradi o. Because I'm the right person to answer these people. Honorable Speaker, these delays that are attributed to the opening of this park are baseless, Honorable Speaker. Since that when the park was complete, the lights were there and the power connection was there. Ando ngalesia wote na mono mwika mayunga mote wa paki inu kila muthenya makwete kuonga wifi kana kila ndona kueleze kwake kamba tanzeve yo matone vya kulika mitandao ni vatena ndivi ndula ukwete mokulyo maingi ma yo kiwanza ki cha Green Park cha wote kiema kitakvingwa na ndwa makathuki wa makalika niki amwe mama kulyo alama MCA manapula sia ndini wa mujadala ulona ende ndini wa mbunge ya county chumane ke iyo ni kimuradi munene wa wote Green Park utaisi uvingwa na ni wa thelile makulyo alama asongetwe ni chairman wa kamiti ya nzama ila yongamia usevya wa Green Park na kwasia itumimwe sisi akiwo kana kukwatikana kwa kiwu na kila kiketha akikonwa kwisila mitambo ya sola na kwikithia kana miti na nikila eva niyekala yena langi wa kisunzuni kana green mithanya yonde ituko yimwe ya mwei wa Mwanza niwo Green Park inu ya wote inikwatiwa kuvingwa nitwetele kilungu chambe cha gavana Mutoa gavana wa Masaku ni wa vinguye ila yasekanie ta People's Park na ila yainguma muno nthini wa Kenya indi oyu mwaka huu wa 2021 vena wikwati munene wa kuvingwa muradi munene nthini wa county ya Makueni na ula wisikanie ta wote Green Park. Caleb Chalo wa Mutunga ndi ripoti ya kuma Green Park ila wote county ya Makueni Mutongo TV. Tuma county ni namba 17 imwe kwa imwe nginya county namba 15 mundume umwe kuya kitwi no wende kusanisya wanda itina wa kwithiwa na ndambuka ya county 25 va Kenya kuvundesya enende yulu wa wawe mwisio wa corona otundu Onesmus Chalo okutwelesa ni kana bwana Frederick Ochengi na ula wino kuwa miaka 33 kuma county ya Siaya ilembetani ya Nyanza ni uvikie na kunengwa mwanyani kamisena wa kitwi ula ni bwana Thomas Sankei kuendesya ndambuka yake. Frederick Ocheng na ula wino kuwa miaka 33 na uma wake ni kauntini ya Siaya yune wavika va kauntini ya Kitui aitomea Kisululu na kila kina itamba na ivosi na mawona nyoma kwisuvya no wowe mwisho wa corona. Frederick Asia weta woseta ifusoi kusomithia Kenya yulwa kwisuvya no wowe wa corona ondomo na kwatia miamulo ila yeto ni serikali ya Kenya kuolanga kunyaika kwa uwa. Jukumu langu la kufika huku Kitui na kutembelea kaunti 25 ni jukumu la kuhamasisha wananchi wa Kenya kuwa corona iko na corona ni kweli inaua na inaua kwa haraka sana.
Hiyo ndio maana ilifanya nichukue jukumu hiyo. Kama mzazi, kama mzalendo wa Kenya hii, ni lazima nipashe ujumbe hile ili tuweze kukomboa taifa letu kutoka janga hili la corona. Va kauntini ya Kitui ni kaunti yake ya Mwanza, vala wasiese soita wayambise kwa kauntini ya Kilifi, Mombasa, Taita Taveta, Makueni, Tana River na vala yotalite kaunti 18 na ivoila ya Masako aitangasa yolua kwisoviano wowo wa mwisio wa corona. Katika sheria za corona ambayo tulipatiwa na Ministry of Health duniani nzima, tulikatazwa msanyiko za watu. Hiyo ndio janga la kwanza walituambia tuepuke nazo. La pili walituambia to make sure tumefuata zile sheria ambazo tumepatiwa ndio tupate kukingwa na hizi janga la corona. Mimi kwa kuhamasisha watu, mimi huingia katika town, katika stage za bodaboda, pale kwa mama mboga, kutumia hii baskeli yangu, kwa maana baskeli ukanyanga palipo na nyayo wa watu peke yake. Kwenye baskeli kuna nimeandika yale maandishi juu ya corona, inaonyesha kuwa ile baskeli inafanya nini katika mtaa huo. Tena isitoshe, kwenye baskeli nimeweka ile radio ambaye inapasha sauti na inapatiana nyimbo na ujumbe za zile janga la corona. Wa corona walikava Kenya andu angene maisema wia angematiwa ni madhayo meyo ya kumaluka masamo tuku ya mina kwa serikali ondu mwana kuvinga ulikona umaluko wa misi ila uwo wekinyete. That there shall be a cessation of all movement by road, rail or air into and out of the disease-infected area as one zoned area comprising of the counties of Nairobi, Kajiado, Machakos, Kiambu, and Nakuru, effective midnight tonight. Ocheng siano kuendea na kampeni sia kukitano uwo wa corona na va kauntini ya Kitui siwenda na tandone mobsa mavolisi na ala wona mevingiani sia andu ainge ngaleni imwe alama mena kwikuambini undola utona kwithia we mwisho munene wa kunyaika kwa uwo wa corona. Kialelo kinene cha Frederick utambuka va kauntini ya Kitui ni kwikithia mwenembi wa kaunti ya Kitui dana setha yokumana na uwo wa ikua ya corona. Geripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Kitui Nita Onesmus Chalo. Tuyumo kamba tuthike swani vala mali ya lato munene kiokoni cha umundi ni vudhwe ni mwakitina wa nyumba imwe kuvya kuya chani changamwe kauntini ya Mombasa. Enende ni mavikia na kukule ya serikali ya kaunti isu ifikia na kwithiwa yetwa ngalisia kuvosia mwakikisioni kiu nondo kufikia oyu nyumba vakuve inya ni vudhetwe ni mwaki. Ono uyovo ni kana umo wa mwaki osu wenesa umanyekana. Angelina Mose ni mwandikitu wa Mauvoo kuma Kiswani. Mali ya lato munene ni avudhwa ni mwaki wa kitai ulawa vivye nyumba imwe ya mundu mwene utuini wa pea mushroom ngaliko ni ya chaani changamwe kauntini ya Mombasa. Kuyanana na mwene nyumba isu ula anenuka ni wawetakana vaikindu kinaovo kuma nyumbani isu awetakana ngalisia kuvosia mwaki tasioka sienze lemon. Nesa upuniwa simono ndunumia kwa saa 10 sia kwacha niendete Mairuro home Kilungu. Newa nyumba kwa ni akwata mwaki na newa nyumba kwa ni akwata mwaki na sialeme bakube makuni andu ma mwaki ma fire nikana moki mekata mejaribu kuvosia ningio kudhatio chochote kila kitu na kwikata no onavomwa na siana siake ile siye nyumbani isu ni siovo wena kutoa hospitali ni vala kamwana kamwe kakwata mayume sema nini ni wakule serikali na andu mangonzo yo mavikie kumutethia ni kumana na ngalama ila wakwata no kwasia andu mongo yola nondu pabe ikindu kinatiala musiusu kila kindu chonde ni cha pipshu na mound tiati ni mabudhu well wishers serikali mundu yote utonyeza atona kuido tethio katika familia ino twaseni asante. Kuyanana na MCA wa Chani Junior Wambua ni waenda muvea wako kitana na Mbanga kauntini ya Mombasa mavikie kuweta ngalisia kuvosia mwaki kisioni kia changamwe awetakana nyumba inya kisioni kiuta hivi kiete kuvuvwa ni mwaki na
no kawani thiye nyumba yachomeka karibu ya kalondo hili yani kindu kiteke sio muno sana na sasa ta serikali yetu ya county ni alete kweli shughulikie omuno sana nondo oite na nyumba karibu 4-5 baibete sio ndivisa mpaka siuthela omasima moto meva meto moka measele na kwita ni meko ndikwenda idara yetu irekebishe kiasi kivo wa kesiukyu ni wawetakana mwaki usu wambiye mwendo wa saa 12 kioko ula ukwatie kilumu kimwe na wavikie kunyaika nyumba yonde na kuvivya kila kindu. Muthenya wa suo tariki 3 mwendo wa saa 12 na dakika 3 pau ninguniwe simu ni madam wita wa Viki ambia nyumba ya mzee wita wa Makenga ni yakwata mwaki na kwa uni manzondo itona kuokolewa na immediately leangu ni simu nini kuni andu mafire ndini wa mbanga ila ya kitika kiokoni kia umundi vai kindu kinaova wa ndini wa nyumba ino wito wa ekalimba Changamwe nikana nivethiwe na ngali cia kuvosia mwaki sub county ya Changamwe ila kwa OUU itevo ngilivoti ya kuma county ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Aya tuyuma pwani tuthibara enendi makangundo kauntini ya Masakuni maende na kuikala na via itina wasiko sia ongi kuongeleka kisioni keu otukuni wa kuamukia umundi mangendili ni mavikie na kutula moka wa umwe vala mavikie na kuya kila kindu cha kusenya nikana ungi usu utwaiwe vakuvena kisese cha volisi cha Kangundo. Mboni Mutisia ni mwandiki tu wa Mauvoo kuma isioni sia Kangundo na Matongulo. Ndithi na ekalimusini wa Kangundo no mande no likwa niwia itina wa kwithwa siko cia ungei ovamwe na unyivu wa mugusiende na kwikathia o kila muthenya uwe ukaitina wa muka wa mwe gutula na kungewa miyo mingi masaa mawiyo ila ndu mavinga mawia mo nikuniwe simu ni bosi ya kwa chambia ni kalate ila ni wikiene thila asaniwe na mkule ni chau ambia ni kuiwe kulilia ne thila TV ni kuiwe gas ndivo microwave ni kuiwe makuwa matumbi makuwa sukali shopping la tunekite ya mtu makuwa mpaka na makuwa sindu sio ndemba kala tuwete na tuwe tusani we nono na batu masya mtu twino ndungi twese twikata yuyu tikire wote sani we tibo tikulia tu ila tutona kosa ngana tutethewe tumana tutona kwika alama twa isikiko kima tumiye nzia ya itina na kutula mwomo vala meukia kuoneka ni maofisa mavolisi kwithwa maofisi mo meva kuve na mukawa u utuko wa kuicha nenokia uyane ku report na noka nethe ya kutulilwe kuma mwomo etina na nethe ya kujiwe kwa electronics na maliume ebu na a lot of stock ya kuwa na nathina kuna report polisi na ma respond na moka kuna upelelezi wo ni utewa lelo muno mesile momone we tina kune me calculated move mama na mesila momo wambe no moneke ne polisi no de the patrol ona ofisi wa account we baba kube kwa uwe the ne mesiate all the sectors ni wo wona mesile momone we tina amwe matuina enendela moka kuthomwila mukawa ni unimoneka mena kimako itina wa kwithia maundu mavindukie undula matamanyia kuona na ila noko mecheiva hoteli ni nethia sindu cionthe kana ni kuiwe na netha na thina mwingi muno etha mundu nutonoketha balota thanda na ithie tatu ya thukumi hoteli usu nututethea cia muno na ta serikali zike yo chini imana mundu la wikia kitendo chunundu nyejuta yundi na nywe na inasioka uyani nundu baibandu be kindu na niwa thina mwingi muno kwa una mbevo mbingi na uyu nuteli wa utethia kila mundu wonthe wina thina kwa uo na itu ni tuiwa twina thina serikali yose atwa kondwa kindu ki kila kiende na umachene nthini na kumongela wia ni kwithia ungiyu twaiwe vakuve na maofisi mavolisi ovamwe na maofisi makanzu sambu kaundini ino ya Kangundo kwa chato amuka nitukie kwa chato ethia moma we tina we mubunzie na ila tulikile nthini ndi twithie sindu sikuiwe twakwiwa TV twakwiwa iko ya ngasi twakwiwa microwave makuwa matumbi makuwa na makilo thanda tusie fridge-ine
andu asu maye na teino ndu mayengi na maya liu nangi maye busiembie kwa wine tukulia serikali katona tutethesia ona uwi obo nye taninya mwene wia andu asu ni na manenga mithene tatu matunge sindu na maya motunga ni ngosa atua yakwa nono ndibingwa wio nibo numa cia kila kindu chonde nibo numa cia school fees nga umia liu wakwa wa ya pau nibo ni thani kwete bibandu bangi ni kwatasia kwau kuni kuya wala kini baba yabikia na uyu asuo nomwe na umundi kwache twethia kuyiwe vungulwa muo wende kusiwa na mawia maingi methinani wa ungei ene ndiyu memia serikali ovamwe na muvea wa usesei mamasuvie na maisisia mawia momethwe mema kwela kiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Kangundo nitawa Boni Mutisia.